Selamat pagi Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalohita rigapan siganu pari batah bani panurang sogot nyarion. Pasada hita hurta martongko hita. Terima kasih Bapak isombah ko luhur nami bamu bani panurang sogoton. Gok ibagas malas nyur hanan. Marhalani hon panramotion panjabion at papasayon mo ba nami sa ganjang bornina sangkuit. Bani panoramon siya lipukah kanami hurca nami si gano pari. Raham hanami marhititon di muna mapasikin. Terlebih marhiti hatamu torangi hampur apa pikiran nami. Ase saganjang narion marhasoman hidup di rumah nami tong Bapa. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jangan merapakon tonggonami. Amin. Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siyang marian bani panurang sogoton na buhay sisihanami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nerion Kamis tanggal 22 September tahun 2022 tersurat bani buku Jeremia bindu sada ayat itu nama katahon suman. Tapi nini Jahoba madopak ahu ulang ihatahon ho poso ope ahu atap hujape ho husur maningon laho ho anja atap ahana ho tonakon bang aido hatahon sanggah tardilo Nabi Jeremia gabe nabi bani bangsa Israel bani panorang Icia secara halus itulak dotene pandiloon ni naibata hubani masih itulak tentu adong do alasan janah lang alasan na ibahen-bahen ay na parlobe ia posok na paduahon ia mendopakon si pambubai atau peraja na patuluhon ia membubai na doh lebih matoras sumbani janah na mangihut aima ia memudahi pasingatkon bangsa na bakal. Tapi purini pesonai Bapak Inang Nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Nabi Jeremia mananda dirini lobe-lobe ni nebata. Janah sonai mahomani ia pataridahkon turuh ni hurni ilobe-lobe ni nebata. Tongon patut do hita songon Nabi Jeremia mananda dirita. Tongon patut do hita marturuh niuhur songon Nabi Jeremia. Tapi yatas haganupan ay nebata domma mananda ise Nabi Jeremia. Nebata domma manotapkon sanggah lape adong Nabi Jeremia jana sangga ibagas partapaan pe ia domma idilo nebata ia gabe nabi ni nebata artinya ay porini petongon ibagas nama nulak pandiloon ni nebata ipatalar Nabi Jeremia do tongon turuh ni uhur ni ilobe-lobe ni nebata tongon memang maningon sonai do namang kulukon ase ubata pe ibagas perguluhan tasigano pari ibagas ganupan tanggung jawab na niondoskon hubata maningon do tongon itandahita dirita maningon itandahita do olat ni jago gokta janah maningon do itandahita keterbatasanta jengis do ay jana maningon do homani itandahita haposo onta marimbang halak malekan asi tetap komanihita marturuh niuhu janah maningon tetap komanihita ibagas nama korjahon korjata tetap tene ibagas bulus ni uhur janah tetap mangidah bahasa nani hurjahon taai
sedo horja na urah. Ay maase ba painang nalungan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Porini pesonay tene ipake Nabi Jeremia carani halus manulak ondos-ondos ni nebata hubani. Tapi nebata patotapkon uhurni. Ase ulang ibahen Nabi Jeremia haposoon ni ay lahu manulak parentah ni nebata. Lahu manulak ondos-ondos ni nebata hubani. Artini ay porini petongon poso iya sonay do tongon Nabi Jeremia. Tapi itanda nebatado Nabi Jeremia humbani mukani. Totuon mahomana gabi si Jolomon bata ibagas na mandalani guluhta si gano pari. Ise pehita jana tanggung jawab ahabe na yondos kon nebata hubata na ituntut nebata humbata aima hasir sironta jana kesediaanta laho makorjahon na tinonahkon ni nebata hubata. Orini petongon lang tarbahin hita luar biasa lang tarbahin hita horja nabagal tumang tapi na ipaima nebata humbata aima hasir sironta ibagas turuh nihur makorjahon horjata ase ulang adong atap ahape na ibahin hita gabi alasan bata lahu manulak parsuruh ni nebata hubata ibagas na lahu makorjahon ondos-ondos ni nebata hubata atap horjata si gano pari peai atap horja ibagas pangidangyon tape ay atap ibagas na lahu pararatkon hata ni nebata pe ay maningon do tene ipadaw kita haganupan alasan ahape ay mambahen gabe itulak kita ondos-ondos ni nebata hubata jana maningon takas subata tongon rasukun-sukun hita masih maningon masih au kan adong ope hanak na legan na lubih matora sumbakku ibagas nalahu makorjaon horjaon nabuy ipake Tuhan tongon maningon do takas ko mani bata bahasa otoritas ni nebata do tene lahu mamilih jana manotapkon ise suruhon ni gabe cuak-cuak ni laho makorjahon horjani na totu atap ise pehita jana anggo hita do ay na itotapkon nebata maningon do tene ibagas malas nihur ijalo hita jana ihorjahon hita tanggung jawab na yondoskon nebata hubata jana porini petongon ramar sukun-sukun ope uhurta na adonani rencana ni nebata adonani maksud ni nebata bani horja na ondoskon on hubaku rasonay tene tubuh ibagas uhurta tubuh ibagas pikiranta dingat kita ma hita do nalang mamboto aha tujuan ni nebata ase ipilih kita ase idilo hita jana ase isuruh kita tapi anggo bani nebata talar do haganupan tene jana takas do bani nebata tujuan ni mase mandilo mameli jana marsuruh kita ase anggo do masonai takas do iboto nebata tujuan ni masih idilo hita masih isuruh kita totu sirsir mahomani hita jana dalam kon hita mahomani ibagas malas niur ondos-ondos ni nebata amen martonggo mahita. Terima kasih may sombakon uhur nami bamu bapa malas uhur nami bani panorang sugoton manjalon hatamu ajari hamha nami tongtong ase margugo kanami makagulukot indomu bani harusung jurumu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan rapakon tonggo nami amen. Hidup ni huni Tuhan Yesus Kristus pakon hulong nyate ni nebata bapa apa persoron itu dina pasing ma nama kasomani na siya maganupan amen. Oras bata ganupan selamat marhorja
jana totapma jalohita ibagas malas nyur ondos-ondos ni nebata ubata. Salam.